Payung Galunggung masih meliput pernikahan ya. Ini di kampung Sukaratu. Yang belakang mah udah. Persis di belakang Kak. Nah. Terus agak tengah lagi. Nah, sip udah. Subrek. Ya, sahabat, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acaranya. Wah, saya Santai. وجب الشكر علينا ما دعا لله جئت بالأمر Bapak Rian Hidayat, Bapak Deden Hendra, Bapak Ustadz Unang. Sekali mangrupi panggulung ke Bapak Ustadz Muhammad Jawa, Bapak Ustadz Unang. Semoga ya para kesepuhan di hadiran ya Allah wa situ ya Allah. semoga kerawat cagar masih balakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masih dan saling nyagakan tuliskan. Masalah servisan tawis kadang ganjaan di keluarga Jember. Arif kakak teh Ova, atur nuhun kali keluarga Jember karena tawis kadang ganjaan.
insyaallah dina dimintaina mama sareng apa sisanya anu wilujeng kana kayak apa tinggal simpul terlebih dahulu nih lihat ke kamera. Salam simpul terlebih dahulu. Tangannya disimpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Abi ayeuna nyuhunkeun diwalian dikangkeun abdi ka Arif Taiful Hakim suka abdi ridho abdi ditingkah ku anjeunna mas kawin abdi hiasan emas 20 kilogram dibayar kontan mugi doakeun abdi ku Bapak mudah-mudahan rumah tangga abdi aya dina kebahagiaan. Mengenai itu kayu Bapak diwalian ketika ke Kajang Arif mas kawinan perhiasan emas 20 kilogram dibayar kontan. Dagahkeun putri Bapak dengan Neng Ulfah Fatimah Jang Arif diniatan dina manah sejak nikah Neng Ulfah sami Neng diniatan sejak nikah wa Arif Taiful Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Arif Taiful Hakim. Jang Arif Taiful Hakim. Nikahkeun kaula ka anjeun. Nikahkeun kaula ka anjeun. Ka anak teges kaula. Ka anak teges kaula. Jenengan Ulfah Fatimah. Jenengan Ulfah Fatimah. Mas kawina. Mas kawina. Perhiasan mas. Perhiasan mas. 20 kilogram. 20 kilogram. Dibayar kontan. Dibayar kontan. Terima nikah Ulfah Fatimah binti Adam binti mas kawina perhiasan mas 20 kilogram dibayar kontan. Saksi. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammadin biftahi babi rahmatillahi adada ma fi ilmillahi salata wa salama daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'udilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma alif baina qalbi Arif Taiful Hakim bin Bapak Atan Sajidin wa qalbi Neng Ulfah Fatimah binti Bapak Aminuddin kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin. Allahumma aftah masami'a qulubina wa razuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa hadina subula salami wa najina minadh-dhulumati ila nur wa janibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha qabilina lahwati
Al-Fatihah. Sanak mas kawina. Digoto. Arif. Saya taruh paling payu. Saya taruh paling payu Arif. Anu paling payu kita saha. Pun bojok ta eta. Pada ibadah kumaha kapan bojok teh? Mama, Yaya, Beb, Mama, pada mama baik. Pulang. Pada ibadah. Neng baik. Anu biasa we eta. Nah, Yaya. Yakin Yaya nak? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yaya Allah. Ayah. Seneng berjumpa rumah acara we. Sami ayah deui. Bismillahirrahmanirrahim. Kali nama bojo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Ulfa. Ayah Ulfa. Berdoa. 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 Nulis. Pengen tumpul. Solehah. Solehah. Musatia. Anu Satia. Anu Satia. Ayeuna yang akan mas kawin. Yang akan mas kawin. Perhiasan mas. Perhiasan mas. 20 gram. 20 gram. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Manfaat. Maslahat. Maslahat. Ya Allah. Di awal. Anaknya ngakir. Walau. Kaisir. Nampi. Ayang arut. Sampai aku lepasnya Musole Musatia Anu Bagur Abdi dibayar mas kawin ku ayam adib sakumaha pasebat tadi sakumaha pasebat tadi tiasa sakumaha petunjuk ajaran agama Islam. Insyaallah ayam adib abdi oge mudah-mudahan pada kontak. Di sana berada mas kawinan di sana mas kawin. Salim neng, salim. Allahumma inni as'aluka min ghairiha wa ghairi ma jabarana alaihi a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabarana alaihi. Tanggal tuh. Besertana. Boleh cium keningnya, keningnya. Ya. Kening mas nu, cium keningnya. Dan kening. Halangan kayak Kamu potong sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertengahan yang arif
Amin.